به نام خدای دلوان دلوین، سلام رحمت برکت دلوانیا خدا لسر و توانبه گلی هوالو گرن هجا جواجزین رساله نور ام گهشتنه گوتنا 176 لذت جیهان دمینه هنگی و بجهر لگور لذت ایشاویجی هیا dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nispetinde elemi de vardır. Hadisek kud Risale-i Nur'da derbastı be. Saatek tefekkür, qas-ı salek ibadeti sünnete. Bir saat tefekkür, bir sene ibadeti nafile hükmünde. Hadisa piruz. اوی نکاره گش ستیر کن دست خدا بگیره نکاره ببه خدای ذره یک bütün yıldızları elinde tutmayan bir tek zerreye Rab olamaz. گر مروف کماسیه کی کرد دوی بخشاندنه بخواسته یا خدا کماسیه ما ببخشینه مجخرا بند بپجرینه یعنی عبد قبول بکه آمین. İnsan kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Amin. Dve hamiyeta dini bengehbe. Hamiyeta netevi ya milli jivira bibe hizmetkar hez u kal'a. Hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye ona hadim ve kuvvet ve kal'ası olmalı. Yani hamiyeta netevi geliye havalan dedi bite hizmetkar şi hamiyeta dini ra. Hamiyeta dini dedi esasu bengebe ditin u be kabul kirin. Xuday Teala me tevanci ligur vi hişmendiya pakuş u zelal bigerine inşallah mecrastiya dini xwe de par neke. Emanet Xuda bin Xuda alikare ve be inşallah.